نونرین هجمارک کمالین کردی و سازین جواکا سویل ین کردین شش ولاتن اوروپانه و استوکهولم کومبوینه. هنگ جمهوانین هاتینه و خواندن ناوین دیار و کسایتین خودی ازمونن 5 سال و زیدتر ین جیانا کردستانی و اوروپینه. باور بکن همه حولک دایر هر کی ماسیجی هبه ریکخرین کنفدراسیونا دیاسپورای کردی و کردکرنا ناو واندیا کرده جه کمکرنا شیان و هیزا مروویا کردین دیاسپورای و باشتر کارکرن جبو برجواندین کردی وک آرمانچ جخوارا داناینه. همکاری یکتیا گلی کرد لدیاسپورا دنگی ما باشتر گهینه دنیا دربه ام دکارن پیک و بهورا خدمت کردستانی بکن خدمت برجامدین نتبا کرد بکن خدمت جواکا خوب بکن لدیاسپورا ام دکارن باشتر ناسنامه خوب پاریزن ام دکارن باشتر لوبیا برجامدین کردی لناوند بریاردر بیک بینین فرق دکم از گرگ جران کردنی کو بزرگ یا خان نویداری ترکی چند جوانن کرد و کسی ناسکری ین رایا گشتی و ولاتن لیدجین د پانلک دنده ازمونن خواه ین کرد و اوروپی بونه جبجداران را پارو دکر. کامیران پارێزەرێکی کوردی ناسکریی فرانسایە ئەو dibêje piştgirîkirina Kurdistanê û bi taybetî herêma Kurdistanê erkek e û divê Kurdên dîasporayê wiha xwe organîze bikin ewa bi serê Kurdan hatî dubare nebe. 20 sal li pêş ême li Ewropa tenha li Ewropa mendikarî bû xwebînin ziman û ew êş û ezabê û serhatiyê Kurdistanê li Ewropa bînin ziman û bidin aşkere kirin. İro elhamdülillah me Kurdistanekî rizgar heye, hikûmetekî heremî heye, ewa ket rengekî tir. Dibe ki ew müessesatên Kurdî bikarbin jî paşeroja xwe de bifikirin. Me îro derd ne ew ke Kurd çi bi serî tê, na ew em dizanin û me bi dunyayê daye fehm kirin. Lê çûn bikin ki ew ê bi serê me de tê carekî tir dubare nebîtin. Ew rojên ku bên bikaribin wek Kurdên Ewropa bi danûstandinekî, bi hêviyekî, bi umîdekî hikûmetê Herêmê Kurdistan helbet. Ewa umîda me herî mezin ew yek biparêzin ew hikûmeta, ew herêma, ew biraderanê pîroz, du ewan piştgirî me bikin, bikaribin ê me ji Ewropa xurtir bibin. Nêzîkî 110 kes ji mêhvan û endaman bi fîzîkî û tak û heftê kesan di rêya online da ji bo zêdetirî 14 demjimêrên dûr û dirêjên danûstandina li ser plana saleke karkirinê û her wisa desteyeke rêveberiyê û yek ji bo şîretkariyê di dawiyê da hatine hilbijartin. Digel zêdebûna hejmara Kurdan li welatên Dunyayê rêkxirav û komela û saziyên wan jî pir û zor bûyne. Karê evan rêkxirawan ew e ku di dawiyê da bikaribin di navbera hevdû da li hev bikin û program û planên hevbeş ji bo bikêmatê ew pirsin ku berjewendiyên wan yên hevbeş di dawiyê da Kurd û Kurdistanê bigihînine hevdû. Sinaşîn û Rûdaw, Stockholm.